Ki pulit ka Bernihat Police Outpost haka step jongka arpo terik unai lar Kilayok bon kurip shibun kitiar penbithai na kawai ka kali TUV 300 kabadan yaw nomor AS01 BV Pranot Nrausan ka bami na kathan klirat na kajing temu ban penpai ya kitiar penbithai ha athia bari gahati Assam kajing tip ko balayo lum laong baka bala penlong ya pulit ka Bernihat Police Outpost banyobat ya katay ka kali da ka bakemru yaw nongnya kadai lembah kajing pentip da pulit ka nongpo police station kibala pentip halor kajing don jong kawai ka kali ka baunongnya omsyam nasange ha ka por baki pulit ki pesyang banbat hanong po tang mariatip halor katay ka khubor ki pulit Bernihat Police Outpost kilayok ban pensangya ya katay ka kali haba kalapoy ha Bernihat bar haba kita talasi hapo katay ka kali lalap sibun kitiar penbithai ki bakinthop ya ki aluminium instantaneous electric detonator class 6 division 3 bat hadu 1000 arf newtuli ki new gel niki galantin sticks habai de bakatay ka jingja ki pulit kilabat ya ka kali bat kilakam ru ya unongnya ubatip kerteng kumu moinul hook na kasnong Rangaswari Kashnong Kabahap Kamrup district Jong जिला आसाम। अब ये कहाँ से लेके आए हैं सामान? हाँ? क्या? कौन सा जगह? थिरियर। कहाँ लेके जाने वाला था? भोटी में। आपको कितना मिला ये सामान उठाने के लिए? गाड़ी का भाड़ा क्या क्या आपको कितना मिला? मिलेगा 20-30 हज़ार। गाड़ी आपका है? दूसरा का?